Нас почали бомбити дуже сильно. Нам подзвонили, сказали, що з'явилася можливість приїхати сюди. Ми взяли всі документи, речі і приїхали сюди зі своїм тренером. Здесь у вас тихо, мирно, и это в первую очередь положительно влияет для психики детей, что они, по крайней мере, не слышат вот эти звуки взрывов и всего остального. Так что здесь все прекрасные условия, прекрасное питание. Hotel Center je sprejel ukrajinske športnike ob koncu marca. Dejansko jim se v bistvu vsi jim probavamo zagotoviti čim boljše pogoje, tako za trening, bivanje, recimo danes je pa delovna akcija, pa tudi pomagajo zraven, tako da so dejansko tudi nekako vključeni v delovanje. Так, сумуємо за домом, дуже за своїми рідними. Хочеться, звісно, щоб це скоро закінчилося. Dejansko nikoli ne veš, kdaj boš tudi sam potreboval kakšno pomoč. In ja, ko smo videli, da ukrajinski športniki potrebujejo pomoč, smo takoj v bistvu z odprtimi rokami priskočili na pomoč.